Abekho abantu engibazwela ubuhlungu njengabafowethu abasebenza le kubogoli abehlile beze emakhaya njengoba kunguDisemba bazodlela amaholide aDisemba la emakhaya la bakhulele khona. Kufana nje nomuntu osebenza eGoli kanti ukhulele la Dondoni ene le Goli usitholele usisi nje ahlekisana naye bayazwana impela kodwa ubafo bake bambamba ngokuthi agange athi uphumela ngaphandle uyoganga bambamba ngilosesa athandana naye amtholele eGoli. Manje inkinga esiba nazo lamakhaya labo sesi abakhulele ngale ey'ndaweni zaseGoli abazazi kahle. Ubafo uthi nakangena nje la Dondoni acala athi ufaka imeseji athi sithandwa sami angeke ngitholakale ngaso sonke isikhathi efonini ngoba inetwork iyahlupha lamakhaya. Lo sesi ngeke ayivisise le ndaba. Hawu ungangenzi isilima wena. Ungangitsheli nje ngokuthi inetwork iyahlupha. Ikhona nje indawo la South Africa esahlushwa inetwork kulesikhathi samanje. Uzobatheke ubhuti loyo akasasendi kama message soyafona baby ngicela uunderstand. Indawo zasemakhaya nje njengala ngikhulele khona eDondoni amathawa la wasiza ukuthi inetwork ibambe kahle awasimaningi manje inetwork iyahlupha futhi inetwork nje yona ihlala ina 1 bar lapha ekukhombeni ukuthi inetwork strong kanganani. Mozathi hayi ungazongenza isilima nje wena ngitshele kahle ukuthi sofuna kuba busy ngeintombi zakho zalapha emakhaya wakhula nazo. Ubafo uyobathe uyachaza azasha athi mathawa mabili A1 iseSwallow Nest eSlovo enye iseBedesgoed sinamathawa amabili iDondoni yonke ingaki network ihlupha nje futhi nje mina ngoba ngiyi-MTN ihlala ingabambi ngaso sonke isikhathi hayi ukuthi ngenza ngamabomu ukuthi hayi ubosho uma soqalela lezinto zakho zokuganga zokuphumela ngaphandle ngoba nje kuyakhomba nje manje ukuthi wena sokhumbule i-high school love yakho uzongitshela ngenetwork ubovela usho kahle nje ukuthi uzoba busy utshwala nezintombi lapha emakhaya kanti vele inkinga yenetwork inkinga zalamakhaya. Ngiyabazwela abafowethu ngoba into eyiningi akathi uyichazela usisi athandana naye wale Goli abasisi abavisisi yazi lamakhaya siyaya siyongcwaba umuntu esingamazi ngokuthi nje umama noma ubaba walandaweni siyaya siyolekelela kufaka ithende sima out ngakusasa siyogubha umgodi la ngalomngcwabo sibe khona sisize ngesisiza ngakho izinto ezingajwayelekile eGoli. Ungathi utshela umuntu wakho ukuthi hayi yabona njengoba bongangitholi nje kusukela ekseni till manje mina bengibhizi sishonelwe umuntu walandaweni ufana nomakhelwane kimi kodwa nje ngibona ukuthi ngilekelele ngiyogubha umgodi ngeFriday yakhona besifaka ithende umuzi wathi ngubani loyo ukuthi hayi umuntu walandaweni athi ngibabani angisho ufuna kwazi ukuthi ukhuluma amaqiniso noma bowubambile ngoba uke wakubamba uganga uthi yazi lo baba isibongo sakhe angisazi kahle kodwa ngiyazi ukuthi uhlalapho walandaweni ngikhule ngimbona athi ungazongenza isilima wena soyikhansela sohamba imingcwabo yabantu ongabazi nje sohamba ugubha imigodi wena ufaka amathende wena uhamba imingcwabo. Hayi ngiyabazwela abafowethu lento lakithi ijwayelekile lamakhaya ukuthi siyabambisana noma umuntu ungamazi noma umama othile oshonile ungamazi net ngoba walandaweni waladondoni sonke siyamazi ukuthi umama wale khaya leli ngilobaba owakhe lapha vele sizoya siyosiza nangelanga lomngcwabo sizoba khona sizoba ngathi sibakhona ngendlela esisiza ngakhona kodwa umuntu waseGoli intombi yakho ithole eGoli ekhulele ngale indaweni eyisemadrobheni angeke understand izathi hayi soqale lezinto zakho soqale lezinto zakho kushuthi le ntombi yakho beyikuvakashele ifike kungulwesihlanu ngekhathi ungatholakala uthi wakhe ithende yalala yangasavuka ihambe ekseni ngoba noma wakho shuthi uyayazi phela ngoba wena bongatholakala till ngabo 1 ngeSaturday uthi hayi phela ngeSaturday ngabo 1 lekhathi kuphela umngcwabo athi yimi isilima bosubuye kumkhapha.